Njujorški metro. Pustite mi tajmer da ne pretram. Da. Njujorški metro, gospodin ustaje, počinje da svira. Svira oko 45 minuta. Svira 6 Bachovih komada, jednu od najintrigantnijih Bachovih kompozicija. Nakon nekoliko minuta privukao je pažnju jednog gospodina koji je zastao, poslušao možda minut, dva, pogledao na sat i nastavio dalje. Zatim je zastala jedna sredovečna gospođa, pogledala ga, poslušala minut, nastavila dalje. Zatim je privukao pažnju jednog deteta, 3 godine, koje je slušao nekoliko minuta i roditelji su pokušavali 2-3 puta da ga odvedu i na kraju su ga podigli i odneli. I tako je on svirao 45 minuta. Za tih 45 minuta ukupno se zaustavilo 6 ljudi. U kutiju od violine novac je ubacilo 20 ljudi. Ukupno je bilo sakupljeno $32. Kada je prestao da svira, niko nije primetio, nije bilo nikakvog aplauza. Decembarsko jutro, hladno je bilo, a 2 dana pre toga, ovaj gospodin koji je u njujorškom metrou svirao na violini vrednoj $3,5 miliona, Joshua Bell, jedan od najpoznatijih umetnika na svetu, 2 dana pre toga održao je koncert u prepunoj dvorani Bostonskog pozorišta, gde je najjeftinija karta koštala $100. I onda je u Vašingtonskom metrou svirao 6 Bachovih komada u okviru istraživanja u organizaciji Washington Posta. Neka od osnovnih pitanja tog istraživanja bili su: na javnom mestu, u neočekivano vreme, u neočekivanoj situaciji, da li primećujemo lepotu? Da li ćemo zastati da bismo u toj lepoti uživali? I da li prepoznajemo talenat u neočekivanoj situaciji? I odgovori su bili očekivani, zbog toga i napravljeno istraživanje. Sada prvo da postavimo sami sebi pitanje: koliko drugih stvari u životu tako ne primetimo i prođemo pored njih? Da li smo primetili pravi značaj i pravu vrednost ovog koncepta o kome pričamo danas i koliko nam je trebalo vremena za to? Da li smo sami sa sobom raščistili da li želimo da pomognemo i drugim ljudima da shvate značaj ovog koncepta? Ako jesmo, da li ljudi sa kojima pričamo mogu to odmah shvatiti, primetiti i razumeti? I kada mi puni entuzijazma, sa fantastičnim rezultatom posle testa, sa željom da pomognemo drugima, dođemo da im pričamo o jednom konceptu koji je jako važan za njih, i kada dobijemo negativan odgovor, naljutimo se vrlo često na njih, da li se ikada zapitamo, a da li su oni mogli realno primetiti to što smo mi njima pričali,
u okviru svojih očekivanja, svojih svakodnevnih rutina i svega onoga što se u okruženju dešava. Koliko je realno da će oni shvatiti jedan takav značaj. 2019. godine ja sam imao tu čast i privilegiju da budem gost i u nezavisnoj laboratoriji Vitas Analytical Services u Naučno-tehnološkom parku u Oslu i da posetim fabriku naših proizvoda u Oslu i da budem gost kod gospodina Orijana kući. I svidao mi se koncept o kom smo razgovarali, bio sam oduševljen laboratorijom i jako mi se svidao to što laboratorija može da uradi. Moja prva reakcija je bila sjajno. Ako ništa, sada ću moći da izmerim svoje rezultate i da dokažem sebi da koristim sjajne proizvode, fantastične. Sve ostalo. I tek kada sam uradio taj test, a uradio sam ga tamo, i kada su mi stigli rezultati, kada sam video katastrofalne rezultate, tek tada sam počeo da razmišljam o značaju svega toga, o značaju samog koncepta, o značaju tog spleta okolnosti koji su doveli da dobijem poziv da odem u Oslo, kao neko koji je imao svest o značaju korišćenja omega-3 masnih kiselina, ko se godinama bavio time, koji imao milion nekih svojih iskustava i tek tada mi je to privuklo pažnju. Ljudi u okruženju sa kojima razgovaramo mogu biti najveći stručnjaci u ovoj oblasti. Ako su najveći stručnjaci, oni imaju svoje mišljenje o svemu tome. I verovatno misle da su uradili sve što je potrebno. Sa druge strane, oni koji nisu toliko u toj oblasti, nisu toliko obavešteni, malo teže će shvatiti odmah značaj. Ali jako važno je kada pričamo s njima o tome, da li su oni tog trenutka možda prolaznici u vašingtonskom metrou koji žure na posao i ne mogu, čak i ako im privuče pažnju neka lepa melodija, ne mogu da skrenu pažnju, da ostave fokus i da odvoje vreme za to. Šta mi to onda možemo da uradimo? Pa prvo možemo da budemo lični primjer. Da uradimo prvi test, da koristimo redovno proizvode, da uradimo drugi test, da koristimo proizvode, da uradimo treći test. Moj prvi test bio je 49:1, 1,9% omega-3 masnih kiselina, urađen u decembru 2019. godine. Igrom slučaja nije bilo mogućnosti da do marta meseca 2020. krenem sa korišćenjem proizvoda. I onda sam krenuo da koristim. Koristio sam 120 dana i rezultat je bio sledeći 4:1 i direktno 6,3% omega-3 masnih kiselina. Balans nije jedino što je bitno. Ali ne možemo sad ljudima ni da iskomplikujemo život, da im pričamo o celom testu 11 različitih vrednosti. Ali ja uvek volim dve da spomenem. Jedno je odnos, a drugo je koncentracija omega-3 masnih kiselina. I sve ostalo postićemo lakše i jednostavnije. Treći, četvrti, peti test uvek sam bio između 3 i 2,7:1, ali sam imao i dalje oko 6,3-6,4% omega-3 masnih kiselina. Onda sam povećao dozu na 0,2 ml po kilogramu i na poslednjem testu, 6. ili 7. početkom ove godine sam imao 1,7:1, 8% omega-3 masnih kiselina, sve zeleno. I to je možda i odgovor na Željkovo pitanje danas, šta možemo uraditi. Pokazalo se kod nas da 0,2 ml po kilogramu je količina koja donosi izuzetan rezultat i ovo nije jedina država u kojoj se pokazalo. Nažalost, kao što smo danas mogli čuti, mi smo najlošiji u poređenju sa celim ostatkom planete. Pre nas to je bila Indija sa prosekom negde oko 39:1 i oko 2% omega-3 masnih kiselina.
mi imamo 43 i 44, Srbija i Makedonija, isti rezultati, i negde između 1,9 i 2% omega-3 masnih kiselina. I taj procenat ide ka 50. Zašto? Zato što je ovo istraživanje rađeno na prvih 500 do 600 ljudi koji su bili specijalisti ishrane, subspecijalisti ishrane, doktori olimpijskih komiteta i u Srbiji, i u Makedoniji, i profesionalni sportisti, prvi brand ambasador kompanije iz Srbije, naš proslavljeni odbojkaš Uroš Kovačević i mnogi drugi. Većina onih koji su koristili omega-3 suplemente. I tada je rezultat bio 41:1. On sada ide lagano prema 50, imamo i preko 200:1, nekoliko rezultata, čak 5% rezultata loših od 100:1 u Srbiji i Makedoniji. Znači, izuzetno je važno da na pravi način sve ovo prenesemo i da na pravi način pomognemo ljudima, a to ćemo moći da uradimo samo ako budemo radili posao na jednostavan način. Prvo što možemo raditi je da damo lični primjer. Da uradimo test, da redovno koristimo proizvode i čim možemo da to omogućimo i našem okruženju i našim najbližima. Danas 17 članova moje porodice, uže i šire, koristi ove proizvode i svima su rezultati sjajni. Ja bolje lični primjer od toga ne mogu da dam. Šta je drugo što mogu da uradim? Mogu da poštujem to što drugi ljudi možda nisu razumeli kada sam razgovarao sa njima, ne zato što nisu razumeli koncept ili zato što ne znaju dovoljno značaju toga, ne. Zato što nisu razumeli značaj jer ne mogu da se posvete tome jer imaju nešto drugo u glavi. To je kao da ovde imamo punu flašu ulja i sada hoćemo da sipamo još ulja, ali ne može, sve će se prosuti napolje zato što je flaša puna. Moramo sačekati da se flaša malo isprazni da bismo mogli nešto još da stavimo unutra. Kako to uraditi? Kompanija ima neverovatnu strategiju za razvoj posla. Mi još nismo potpuno otvoreni, u smislu još nemamo našu internet stranicu, još nemamo plaćanje karticom, još moramo kada poručimo u globalnoj prodavnici da pošaljemo e-mail na adresu global.rs@zinzino.com da bismo dobili predračun. Znači nije to još sve potpuno otvoreno, ali je zvanično otvoreno i mi možemo potpuno normalno i legalno da radimo sve isto kao što rade ljudi u globalnoj prodavnici i imamo još nekoliko ustupaka od strane firme, kao što je mogućnost da za razliku od drugih država kupimo, na primjer, Ultimate Practitioner set. Ali ono što je glavni deo strategije je, sigurno ste primetili da u globalnoj prodavnici nema Zinzino Health protokola. Nemate Zinzino Lean Shake, nemate Zinzino Viva. Zašto? Pokušat ću da vam dam jedan primjer. Pre određenog vremena za jednu internacionalnu kompaniju koja je među najvećim kompanijama koje proizvode medicinsku kozmetiku u svetu, sa više od 5000 naučnika u svom timu, za njihov internacionalni tim iz više desetina država, za menadžere te kompanije, moj tim i ja smo održali jednu obuku za medical menadžere, znači za osobe koje su zadužene za komunikaciju sa njihovim najvažnijim partnerima i prodajnim timom u svim državama. Oni imaju preko 120 proizvoda, svi proizvodi su vrhunski, jako poznat brend, ali ja ne mogu da kažem koji je brend u pitanju. I cilj obuke je bio samo jedan. Kompanija je želela da sa tim ljudima utičemo da oni promene svoju svest u tom smislu da sami shvate da je najbolje da u svakoj državi promovišu samo jedan proizvod. 120 proizvoda, neverovatna lepeza, fantastični proizvodi, u svakoj zemlji samo jedan od 120. U svakoj zemlji u prodaji imaju svih 120.
ali fokus samo na jedan. Znači, kada medical menadžeri pričaju sa apotekama, kada pričaju sa doktorima, pričaju samo o tom jednom proizvodu, a doktori dalje preporučuju krajnjim i apoteki i svi ostali samo jedan proizvod od 120. Zašto? Zato što se tako stvara fokus i zato što se tako sa tim jednim proizvodom osvajaju kupci. Kada za nekoliko godina vi imate sa tim jednim proizvodom kupce koji su zadovoljni, koji su se navikli na taj brend, koji znaju taj brend sada po tom proizvodu, vi možete samo da uvedete ovih 119 i oni će krenuti da kupuju dobar deo njih zato što su zadovoljni. A strategija kompanije Zinzino je, znajući to, nama u stvari uradila fantastičnu uslugu, fantastičan ustupak time što su nam direktno dali fokus na balans koncept, na testiranje i korišćenje balans ulja. Ima razloga. Zašto je to najbolja moguća strategija koju neku firma može da napravi. Zašto su izabrali balans koncept i balans ulje? Imali smo ceo dan predavanja stručnjaka o tome. Zato što će to dovesti našu ćeliju u ravnotežu. Zašto je to najvažnije od svega? Jer svi drugi proizvodi koje budemo koristili sutra, nećemo će se apsolutno kako treba, čak i zinobiotik, ukoliko prvo nismo ušli u balans, pa da onda možemo da iskoristimo i druge proizvode. I zato treba maksimalno da koristimo ono što nam je kompanija dala. Dala nam je jednostavne alate, jednostavnu strategiju. Mi se stalno sada možemo fokusirati na to. A kada ćemo imati ekstent? Kada ćemo imati zinobiotik? Ja, Viva bi mi baš trebalo, to je baš sjajno. To je sve super, ali to je gubljenje fokusa i to nije jednostavno. A ovo je ono najjednostavnije moguće i najbolji mogući način da imamo fokus. Fokusiramo se na balans koncept. Fokusiramo se na testiranje na ulje. Dajte da dovedemo za ove 2-3 godine što više ljudi u balans, da što više njih, odnosno nas zajedno sa njima, osjeti dobrobiti toga, lako ćemo posle uvesti druge proizvode. I onako ljudi imaju svoje brige i razmišljaju na više strana. I kad im dajete previše toga da izaberu, teže će shvatiti značaj. Setite se ovog Vašingtonskog metroa. Teško ćemo primetiti značaj svega toga. Zato treba da se fokusiramo na koncept balansa, na test i na ulje. Test i ulje, ništa drugo ne mora da nas interesuje. Ovo je dovoljno za početak. Kako nam firma pomogne onda da razvijemo biznis? Pa sjajno. S tim da su u Srbiji utvrdili koliko je značajno, pa su nam pomogli da imamo i Ultimate Practitioner set. I sada bilo je raznih ideja, ja sam čuo od nekih partnera i želju, pa bilo bi lepo da imamo ovakav set ili onakav set, imamo jedan set koji bi nam bio prilagođen. To je opet neko malo naše gubljenje fokusa i možda postoji bolje rešenje, ali najjednostavnije je da se fokusiramo na ono što imamo. Sad imamo mogućnost da kao partneri kupimo, na primjer, mini balans partner set, test i ulje, imamo mogućnost, još neki setova, imamo mogućnost da kupimo Ultimate Practitioner set, 10 ulja, 10 testova, 20 velikih, 20 malih ulja. Znači 10 onih kompleta, jedan test, 2 velike, 2 mala ulja, pa puta 10 je tako. Znači imamo dovoljno za svoju porodicu, za sebe i još imamo dovoljno i da damo ljudima kada razgovaramo s njima i da možemo da uradimo odmah test kada razgovaramo sa njima. Vrlo često, i ako skrenemo ljudima pažnju i fokus, i oni kažu da, zanimljivo je, jeste, da li biste se sada testirali? Da, bih. I mi sad nemamo da im damo test, oni će da odu nekim svojim putem i posle ćemo se malo teže vratiti na to. Znači, dobro je to imati kod sebe. I zato je Ultimate Practitioner set fantastičan. Ne može svako da ga priušti. Ali, možemo ići opet jednostavno. Ok. Ultimate Practitioner set je izuzetan i može nam odvesti posao na najveći nivo. Da li možemo da ga kupimo, a da ne moramo da pozajmimo 1 dinar? Da li možemo da ga kupimo, a da nemamo grižu savesti zbog toga? Jer smo možda morali da uskratimo nešto nekom iz porodice. Ako možemo, to je najbolje rešenje. Tu nemamo potrebe da razmišljamo o tome.
Sada možda imamo novaca da kupimo pola. Ako imamo novaca da kupimo pola, onda ne moramo da ga kupujemo uopšte. Onda za početak kupimo kao kupci jedan set, da bismo odmah sebe testirali i radili, pa iskoristimo startne bonuse. Startni bonusi su nekoliko stotina eura, pa ako još uspemo tu i da registrujemo nekoga ko može sebi da priušti Ultimate Practitioner set, onda tu ide i enrollment bonus. U svakom slučaju, za 30, najkasnije 60 dana, imamo taj početni prihod koji nam omogućava da kupimo sebi Ultimate Practitioner set i da dovedemo posao na novi nivo. Ako nemamo za pola, nemamo uopšte, šta moramo da uradimo? Pa moramo da damo lični primjer. Znači, mini, onaj balance partner set. Registrujemo se, kupimo partnerski set mali, test i ulje, uzmemo test, krenemo da koristimo ulje. Tanja je lepo u predavanju posle iznela, sami sebi omogućimo da sva ostala ulja imamo gratis. Opet uzmemo one startne bonuse, registrujemo možda 2 ili 3 partnera više, dobijemo enrollment bonus i onda možemo, ako želimo da dignemo posao na viši nivo, da opet sebi obezbedimo taj Ultimate Practitioner set. Ako ne, možemo u svom ritmu nastaviti dalje i pomoći ljudima u okruženju da žive kvalitetniji, zdraviji i bolji život. I kada damo lični primer, kada ljudi primete da mi drugačije izgledamo, da drugačije zračimo, da nam je zdravstveno stanje drugačije, kada primete u našem najbližem okruženju da se nešto dešava, onda će sutra oni doći i do nas. A možda ćemo doći u situaciju i da izaberemo neki bolji moment, pa da ne prođemo kao što je prošao Joshua Bell radeći istraživanje u metrou u Vašingtonu. Hvala na pažnji.